mejua-jua man bandu krina ngawan perpulungan ijapa pekam ringan ibas pak saendah. Mari si benaken kebaktin minggunta, mari ras kita bengket kobas kebaktin. Kebaktin enda ibenaken ibas gelar di bata bapa, sinepa doni enda. Ibas gelar Yesus Kristus si impelimbarui tinepana, ras ibas gelar kesah si badia, si impegegehi manusia guna jagai isi doni. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ibas kerembaken kesah si badia, ras kam krina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Kenca bage itatap di bata, jana iidahna maka krina si inggo jadi, ijadi kena tuhu-tuhu mahuli, maka benwari jenari siangka, maka wari si peenamkan. Perpalaskan kata di bata enda, mari si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab dendenta, nomor 184 ayat si pemena. Mari ras-ras kita artoto, gunan dengkehken kata di bata, ras kita artoto. Tuhan di bata Bapa kami si mada kuasa, sikap kami kerina anak-anak du, gunan dengkehken kerna katandu. Katandu kap ulu kegeluhan kami, erkuasa kam Tuhan arah kerina dampar geluh kami. Bagai pe pakaiken kemahandu, guna nuriken kebenaran du. Bagai pekerina perpulungan du singgo sikap dengkeh kensa. Ibas gegeh kuasa kesahandu si badia. Si paangkaken dingin ngajari ia. Banci pe i antusina karena sura-surandu. Terpuji kam o Tuhan. Sebab Yesus Kristus juru selamat kami singgeluh. Ibas gelarndu kami ertoto. Amin. Mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia, si ibuat ibas kitab Mazmur bindu 36, ayat 6 seh kubas ayat 10 sada. Iogeken kami isina nina bagenda. O Tuhan, keleng atendu seh ku langit, kesetiandu seh ku awang-awang, kebenarandu seri ganjangna ras deleng. Kini bujurendu seri bagesna ras lawit. Manusia ras rubia-rubia ipekena-kenandu o Tuhan. O Tuhan, andiko ergana keleng atendu si tetap Ikawalindu kami iteruh kabengdu. Besur kami manpangan si isikap tendu riba-iba. Ibrendu kami minem ibas lau belindu si malam. Kamkap ulu kegeluhan, ibas sinal saldu iidah kami terang.
Man kala sinandai kam tetap ikelengindu. Dingin ibre kendu kini ulindu man kala bujur. Sejenda me pengogenta. Salam juah-juah man kam kerina ngawan perpulungan, singikuti kebaktin ibas pak saenda. Tentu sada keriahan ukur man banta, lid kesempatan ta banci kita pulung guna ngurati karena kata di bata, khususna ibas minggu enda, minggu Epipanias, ibabai kita kubas tema, kini ulin di bata tangkas ibas tinepana. Kini ulin di bata, labo itentukan kini ulin manusia. Janah labo erkiteken manusia mahuli, maka di bata mahuli. Lagia mahuli perbahanan manusia, di bata tetap mahuli. Sebab tuhu-tuhu biak nakin biak mahuli. Erkiteken kini ulin di bata endame, maka ngokuh kerina ijadi kena tinepana. Eme sada bukti, maka di bata encidahkan keleng Athena arah kini ulin si nggo icikap kena icidah kena man manusia. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Adi si idah tinepa di bata, tentu si inget, si nanami, si aloken, kuga belinna, kini ulin di bata ibas kegeluhenta. Janah tangkas teridah man banta, maka na keleng Athena encidahkan tanda kesetiaan di bata, sila ngadi-ngadi ibre kena man manusia. Arah generasi ku generasi, tetap di bata encidahkan kebenaranna, tanda keleng Athena, tetap ipetangkasna man manusia. Di bata kini ulin na teridah ibas kebenaranna, ibas kekelengenna, ibas kini bujurenna, bagi pe ibas ia empekena-kena ras engkuhi kerina keperluan manusia ibabu doni enda. Lengakin pe ijadi kena manusia, gokuh ijadi kena tinepana. Gelah na banci manusia ngeluh laer kekurangan. Bagai mekepeken ergana keleng ati di bata igambarkan pe karena keleng ati di bata bagi ia engkelengi kala sila lit sibar-sibarna. Ikelengina manusia laer sarat. Ikelengina manusia erkite-kiteken dia na sidem alu kekelengendai. Makana ijadikan na perubia-rubia tanah lau udara rikut pe raskrina sinuan-sinuan me tanda keleng ati di bata si encidahkan karena kini ulinna. Adi kini ulinta dakam ipengaruhi ngai kini ulin kala. Adi mehuli bana ngasuk kita arban mehuli man bana. Tapi di kune la ibahanna mehuli man banta. Makatep nga rukur kita 3 kali guna nehken kini ulin man bana. Janah si idah ara ugin endandai bagi pe ibas invokasio tanda ikatakan. Maka na kenca ijadikan di bata tep tinepana ikatakan na kerina nggo mehuli. Maka labolit alasan tangata kenca tinepa di bata enda mehuli. Kerina mehuli. Maka na kini ulin di bata teridah ia nikapkan kerina isi doni enda gelah kita lah kekurangan. Desken pangan-pangan erbahanca kita besur. Erbahanca kita lah pernah kekurangan. Tapi riba-iba ibreken di bata keperluan geluhta dari generasi ku generasi.
lah kekurangan sinur surta. Bagai pe orang tua tandube lah ia kekurangan bas geluhna. Sinur surta kape pagi bagai lah ia kekurangan. Sebab engkai ibas doni enda nari pe ngoku iberikan di bata kebayakan guna keperluan manusia. Bagai pe isikap kena lau gelaban si kita ngeluh. Sebab adilakin di lau labu kita ngasuk ngeluh. Jana di bata makapkan ulu kegeluhan si mereka terang sebab kita labu ngasuk ngeluh ibas gelap. Seni naras turang sini kelengi Tuhan. Kerina tinapa di bata enda ngatakan mencidahkan naksikan empetangkas man bantah, maka kini ulin di batai lanai kalanglang buena man bantah la terbeligai labu kita ngasup ersimulih nandangi kai kini ulin singgo iban di bata man bantah. Sebab kini ulin tape makatep nga encedai dirinta engkai maka banci bagai kini ulin te pelik kepentingan taguna kalak si deban. Ibas kini ulin tepe makatep kang dengan kita ndabu kubas dosa. Tapi kini ulin di bata tuhu-tuhu kin biakna ibas kebenaran, ketuhu-tuhun, kebujuran, keadilan. Alu bage dage seni naras turang sini kelengi Tuhan. Tangkas kal kini ulin di bata adi sinen kerina tinepana. Adi ninta rusur ajaib Tuhan, baik Tuhan. Tapi adi sinen tinepa di bata sehkal ia ulina. Ibas doni enda nari, ibas tanah nari, lit erbahan ca manusia bancing geluh. Ibas lau nari pe erbahan ca manusia geluh. Ibas udara pe bagai. Bagai pe kerina, tinepa di bata, lalit sada pe banci, ngerugikan manusia, menguntungkan manusia ngekerina, kai singgo ijadi kena. Makana makatep kange adi sinen tinepa di batei, salang pusuh tamalem mateta. Janah si idah pe genduari, keriahan ta makapken, natap ngenen, naksiken kuga belinna, kuga buena, kuga jilena, tinepa di bata. Jadilah terjeng ngenanami sangenca. Tapi pebanci mensi aku ken ibas kegeluhan ta, ibas kita engkelengi sekelewet ta. Sebab na nggo ijadikan di bata kerina fasilitas dunia enda, guna banci si kelengi. Janah adina mehuli kerina tinepa di batai, tentu kita pe pagi rasinur surta ngenanami kemalaman hati ras kriaan ukur. Sebab engkai lalit sada pe si kekurangan geluhna arah kai pe si enggo isikapkan di bata ibabo doni enda. Seni naras turang sini kelengi Tuhan. Beligailah kuga buena kini ulin di bata man banta. Aminna pe later berikan kita kini ulin bagi sini ikata ilakokan di bata. Tapi tetaplah kita arpala-pala geluh ibas kini ulin di bata. Tuhan si masu-masu kita. Tuhan sim pegegehi dengan pengasup kita. Gelah ngasup kita tetap ngidah. Bagai penggejapkan dengan ngakukan. Ras naksikan. Kini ulin di bata. Arah kerina tinepana singgo iberi kena. Ipercaya kena. Man banta kerina. Tuhan si masu-masu kita. Kenduari nari sehrasa lalap. Di bata tetap engkelengi dengan pengasup kita guna ngenen kini ulin di bata arah tinepana. Amin. Ras kita ertoto. Pasu-pasulah o Tuhan katandu singgo idengkehken kami. Maka bagi pengakun pemasmur karena kini ulin di bata, bagilah pe kami tetap ngidah. Maka kini ulin di bata eime erbahanca kami ngasup geluhkan geluh kami, erpalaskan keleng atendu. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus juru selamat kami sing geluh. Amin. Mari radukan kerina kalak Kristen, bas kerina ingan ras paksa, si aku kan pengakun kini tekenta ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata bapa,
sila ersibar kuasana, sinepalangit rasdoni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tunggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si nguda nari, si so keliaman, tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakuken ku kayu persilang, mate, jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, pateluariken ngokeke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata bapa, sila resibar kuasana, jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, canah lit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalemi dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Senina rasturang sini kelengi Tuhan, seh paksana kita ngendesken persembahan, ras kita megiken kata dibata, karena persembahan pengatakan bujur. Kata dibata si jadi palas, ibas kita nahken persembahan pengatakan bujur, kerina ibahan dibata, suera si ngena atena, dengan rikutken si enggo itetap kena. Tang-tang nanari kita enggo ipilihna, sabab ia ersura-sura, gelah kita dat bagin ibas kai singgo jadi si kerajaan Kristus. Janah gelah kita, kalak si pemena pengarapan man Kristus, ngeluh tama pujin man kemuliaan di bata. Tupung kita ngendeskan persembahan ta, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 286 ayat si pemena. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Pasu-pasundulah o Tuhan, persembahan singgo ipersembahkan kami. Kerina bas kamnari kap rehna. Janah te kami kecukupan geluh kami sebab Tuhan si masu-masusa. Pasu-pasundu Tuhan kami rasa isi jabu kami. Itanda indu kami kerina dengan lalit si terligen man bandu karena kegeluhan kami. Tambah kenduman kami kesehatan. Janah pe iberinduman kami rejeki. Ngasup kami engkelolasa sebab Tuhan singa jarisa. Bagai pe anak-anak ndu sirulang tahun ketubuhan ras perjabun. Tuhan si masu-masu kegeluhanna. Anak-anak ndu si sakit. Ibas kuasandu madan pinakitna. Anak-anak ndu si remeriah ukur. Ibas keleng atendu tetap ia nginget karena perbahanan ndu si belin kempak ia. Bagai pi anak-anak ndu si erceda ate. Ibas pengapul si rehna idur kamnari. Megegeh dengan megenggeng ia. Bagai pi kerina serayandu. Rikut peras pemimpin bangsa ras negara kami. Kam tetap sekawal na basndalani geluhna. Orang tua kami singgo meganjang umur iberinduman bana. Tetap yang ngasup beligai kuga buena kini ulin Tuhan. Ibas kegeluhanna, sirbahan ca ia mejuah-juah. Sadalah kerina jabu-jabu anak-anak ndu sikuh denga.
Silanai kuhpe tetap megegeh dengan tetap pengidah kini ulin Tuhan. Kerina anak-anak kami pe rekemalangan man bandu. Serayan dupe Tuhan kam si masu-masu ia. Terpuji kam Tuhan arah kerina dampar geluh kami. Reh kami ngendesken geluh kami. Ibas gelar Yesus Tuhan si ngajari kami ertoto ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga. Gelarndu ipo badiamin. Rehlah min kini rajandu. Sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami. Bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan. Tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan. Ras kuasa. Ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alokenlah pasu-pasu, sirehna idur di bata nari. Ipasu-pasu jana ikawali di bata kam. Siang ayo di bata resinalsal iba bondu. Jana melias Athena ngenehen kam. Itatap di bata ku kam. Janah malam atendu ibahanna. Amin. Salam jua-jua, salam tedah ate. Bagi pesalam si tandang langkam kerina kekelengan kami, si ikut mak bagi bas kebakti. Tuhan si masuk-masuk kita kerina. Menjuah juga.